بله تماشاوان هجا هر سر رکافتن امریکا و روسیا و اردن کو اگر بسته که لباشور سوریه را گهانده بون از برای خود میوان خو کو مرا ببرن از برای خود میوان خو کو در اسکایپ لالمانیا سیاست مدار محمود برو ما مصادف خیراتی خير باربي زور سباس لا بيزبوطا وقهدارا لنرويج از لقل وما باش ببرم مامستا امریکا و روسیا و اردن گشت گهاندن رکافتنه که کو لباشور سوریه اگربسته که تدا هاتن را گهاندن لی ولات اسرائیل به شوایه که تندی اف رکافتن رد کر و دجبری و رکافتنه کر ساده من دجبری اسرائیل بو رکافتنه چیه گلو؟ بله براستی افر کفتن وقتی کو چه دی بدنا برا و هر سه دولت دا وقت تبناف کر اوجی گیمیا و چاوان به گیمیا شطرنج پنگاو که به پیش دادن دو پاش دادن حتی ردای کی پرمزن دنیا و عالم تفجی دزانه کو اسرائیل وقت به کرکی دلالی امریکا الحریم روجلاتا ناغراست برجمندی استراتژیک آواد ناغرده هيا برجواندین آبوری هنا برجواندین وقت به چکداری هنا اوانا د کنگریس امریکی دا د انجمن پیران دا وقت به پاریزر ولات اسرائیل وقت اسرائیل ملت و خاک و نشتیمان زورن د سلاداریا و گلک هيا لی افگی مکیتی وقت به امی وی بکن تجیوی بیجا اونا لیستیکا کدناغا باوری آمده طبعی از دناغ اسرائیل و امریکا داده بی اگر او حریم وقت بی آرام شه بی البته کس گره کر دجبری حریم آرام را نوسته لی وقتی کود بیجن ولا هیزن ایرانیا و نیزیکی سینوری ببین یا جواب ببین او مطرسی جوید بینه و به طیبتی جوینات پلکه مثلا هیزن ایرانیا و دجبری وای رقم یکن بری جعمر مضى حتى رجاء 24 ساعت علامه دراغ هندنه د عمل ده او دخوازه هر یک دخوازه ایدیش کوکی راکی او مترسیا ویجویج بویجی که رفدک مزند کیج بوکو هشیاریه که بده امریکا دا اگر تشتکی وصابه بیجی بهلی کورولا ایرانی دوردن نمینه یعنی اگر رولک بدیش بو هن مسائل تکتیکیت پیش روجه ده برا رولک ضعیف به حتانیت پیش روجه ده کار به وانا تمامیش منطقی در بخیر جبو وين رفض دكي باش ما مستم ام هميت زانكو امريكا وروسيا بطيبات دربار سوريا ده نگشتن تركافتنكي قالوا بوچي بطيبات لباشور سوريا گشتن ركافتنكي ارمانجو ما بستا هر دو حكومتان چيب ارمنجو وما بستا وانا زلاله او هر دو جي بطيبتي امريكا وروسيا كار دكنج بو برجوان دا خوي پیش روجه يعني امريكا وروسيا هر دوك جيبر ام خوا وقت به نخخا بينن دلي وانا لسر جاندنا جميع خوينج ملت سوري وكرد وبتواي يعني دلي واقل كينا شي فرضت بيجن دلي والسر بزنس زاواتشي دلي وازر برجوان داوا استراتيجيك تشي سر بترول سر غازي سر باسين لشكري قد پیش روج دل هرم روجلاتا نابين دينن يانجت سوريا هرم كويده به چل باشور به چل امبیجن باکور به چل نقبه هندر امبیجن ناورا ترکیه و هریما کردی ده به لحمو دراوی هزری دیگه یعنی ایرو روز نجبور رشکات جاوی کرده جبر خوب کار دیکن هر دو اگر خواسته بانا زودت کاری بون وی شری رابطین چارسریه که دینن لی اواناش خورا عیش دیکن بهاری آمده لو ماجی گرک ملت سوری بگشتی پرسکه بکه گلو مادام وایا چشمتی خواستن کار چی ام بکن آنها دویل سروا خالا ملت راوستی باش ما مستا اگر های دریا و رکفتنی دا چکدارن بیانی وک ملیسین حزب الله ملیسین شیعی دریا و رکفتنی دا اف چکدار جی روسیه بین درخستن يعني روسيا وامريكا نهار افتشتي قود داويه دا قالك تشتي بونات فازم وقت به هناك اشترى بين مزمان وقت بهش خالا يكي حتى داويه دا قن امرو كار به مسائل سياسيه بهردو وغيره نها مثلا تشتي قوت به وقت تبي حزب الله تبي فكره تبي دما داويدا افك شاندنا جكاريا سعد الحريري ولوج نشكي دا بوير رنجي هانا دو او ايريشا مشكك وج يمني برا السعوديه تشوفين وقت يجي تبي ان برجع في قبل او جيت كبيس كره حزب الله وبرقامات دو جيت كبيس كره ايراني دا اب ايريشا حجدا مفتيح حجدا شيعي كوج عراقي دجي هريما كردستاني وكركوك دلي كردستاني وهريمي دي قرتن او جي ديست سكره ايراني دا اتفاقيه ناف دولتي كو انا تشيد بن يك جواي يكون هام بنافكر مثلا
جبو دجي حزب الله راوستن هندروي سوري دواتا قوت بيشروجي دوينات ورده نهيلن وداوي دجي خالق سركي هيد فادم داوي كو هند بالقنامه جار جاران كشف دبن دفان كوفارين كو زوزو خلق حموانا ناخوين وك كوفاري انتلجنسيا كوفاري اسرائيلي وانا نشر دبي كوفارين ناف دولتي هنا كو لسرد اخذن انه بالقنامه دركتنا قوتيك البندين ايراني بقاع ديرها نجبركو دي صاله 1907 ونهذا وقتكو خميني فرصه استغلال كرشورشا قاليري دجي الشاه ودويدي دا يكم بينقاذا خقود دجي ولاتي عربي زي راوستم واتا وبارتيين ارهابي جي تشيكن وك حزب الله دا مزرنيري ويسركي او حزب الله جي فيد بيجي بدافيقا مالي ما موداني ما جلي ما لشكري ما معاشي ما حتى هندك ما بيجي اكسجينا ماجي ايرانيتي واتا قو ايران هابي بهري وازافن اف حسن نصر الله فيد بيجي اگر ام فاقا خالب سرها بدو ببن واتا لازم آنها دست پی بکی گیما ناف دولتی بر به خالق بچیک و به دجبری حزب الله ولی کرن جبرگو خارجی امریکا دورده تشتن گلک دانه دیار کرن و چاوا سعد حریری ام بیجن رفیق حریری باوی ویچو سعد حریری دوست وای هری بهزو بقوته واتا تيكل بندي لقال هنا استراتيجيكا بيش رجع لبنان السروي اذابي ذي ام فاجهر درخندا ام زانبن كحزب الله ويتشاوا دجبري جيره بخل قيل سر عرضه باش مامستا اسرائيل راغ هاندكو وي بردوام بد توبا باران كرنا بنجهن دجمنا وك اسرائيل بنافكريا ما بستا وي حكومة سوريا لباشوري سوريا يعني كوت اوي بردوام بد توبا باران كرنا بنجهن خوا لباشور سوریه قالوا افریقا فتن و چاو به جیب جی کرن و اسرائیل راگ هاند کو اوی بردوام به د توپ باران کرنا بنگهن سوری ده هلبته او بدها ريكفتن چيبونا بريانها و 3 سال 5 سال و 6 سال جي ريكفتن چيبونا لنهر که ريكفتنك چيجي دبي صدا صد كوي كار ده يعني باوري عمد افريكفتني كو درباري سوري بگشتي ده چيبون يگو تيكل بنديا و اسرائيل رجيهين حموجي حتى فيغا في حتى في دقاقو ام تيدجي حموجي دواري تكتيكي ده دسبيك مگو گيما شطرنج بينگا وكدن دا کا بزاني اسرائيل چي بيجي هرمن درو دوري اسرائيل وي چي بيجن هلوستا ملت سوري وي چي بي هلوستا شورشا سوري اوپوزيسيون سوري مگلك جاربنا كريا اوپوزيسيون سوري هلوستا وانا حمو يد وي زانبه دا بزانش امريكا وروسيا رزلال بيجبركو امريكا وروسيا جهانا ام بيجن اتفاقي كي قد بيش روجي دا مسألة سوريا بجار سرية سياسي بكنو وته سزای ولو بارگران یاجی وقت بید جهه خدا گو مستحق بل سروی دیکتاتوری ها ندانین واتا حتان ها بردوام ما دهن هیلا دا جد بیشن جهه وید سوریا پیش روجی دنینا لگلو کرن افتشتی های کار دا نکرن کار دا باش مامستا نه هر اتفاقی که وری گوتن وی صد وری کرن جی دبی کو هنه کی وقت بیشی بشن جی ورن کرن لبسا تمامتی هی نه هات یسر عبده مامستا وقت چوا رکفتن لباشور سوریه هاتا امضا کرن و هاتا راگاندن اگر هيا لدفرين دن وكي يمكننا أستا شر بي راغاندن و تكفى خدمة قال سوريا و شر و برچون تدا بداوي ورا اشتكي سرشتيه اگرك وي هيا بلج بركو حتاني امريكا وروسيا كاربن va پیمانتیا خويكو انا ملتي دنيا الواد ميزين دبي ابنا روسيا افريكا لدبهوريا مدى هردو بيك وقت بياريه كهفدش دكن جبو هردو جي برجوند خوي استراتيجيك لهريبي بباريزن ابنا دبي اراميك الدورا وهبي حتى كاربن بهيمني هزرو رامانا خوبكن وبلانيا وجه بجه بكن او تشتي دبي اگرك والمنطقه كديجي كي مثلا اگر بستا چي بي يانجي هريبنا ارام چي بنجبو كاربن وقت مگو بهيمني في بروسيا بپيش ببن لي تشتي جو گلك وقت بيجي تشتي جو گلك بالكيشن هاد فيدما داويدا وقت جو امريكا يعني سياست استراتيجيك ياكو امريكي جاليه ترامب وهذا دانين جبو خاطري جو هرتنا ريجيم ايراني ام دبينن بلايا هريما رجلاتان ابيم توابير ريجيم ايرانيا اگر ريجيم ايراني عرضي وري هلان دنيا جي غورتنك ديمقراطيك تي دچي بي ريجيم ديمقراطيك وري ملت تي ازاد ببن ويچ اخي افرز غريكا رجلاتان ابين بهوريا مدى سري صدي نوتو 5 وري چاره سر كرن جبرچه جبركو ايران بو جيدري ارهابي ايران بو جيدري تروري ايران بو دامزرينري بارتين ارهابي كو منطقي عرض برد تقينا جبو بيجي كي اف لقاءكو اف تيجتنا دناغا يا بوتين و ترامب دلفيدا و وقت الفيتنام لهبدو كرن اشخوار النويساندن و گنگشي خوددانين كو سوريا پیشروجي جهه بشارنينا يعني جهه ميليشيات اوينين تهيبت من دي اويجي كي ميليشيات ايراني بي قصبون
وافتش زلال بوقت وزاره خارجيه امريكيه ده تصريحها واتشها دركت گوتن گوجه ملیشیات و دندروی سوریه ده نبی و هر وها ترامپ جی که توانبار کرد وقت دسپیگی مگو ایریشین موشکی وقتی جیمنی هاتن سعودیه جاردی گریداب ایرانی و معنا وینا آوک خوارنک لسر آگرا حاضری که باش دبی کو سالونی وکی باوری آمده سالونی وکی 2 سالا بکشه و گلک زلالتر ببن لی داوی دا کرد ای مجمره و کرد اتخوازم تشکی دراغاندن او دا بلا بکن بگیرم ملت جمره مهم کرد که کرد و چقان جازش و اوی بکی لازم کرد نمینی سواری خلکی داوی پایابه لازم کرد سواری خوبه سواری حسب خوبه سری حسب خوبه بگیره درباره فيه هلوسته برسك منها درباره فيه كي برسك منها هفاتنا روسي وامريكي قالوا و باندورا كناريني لسر كردن روش افاب طيبات و درست نكا لبر تشتك هي يعني انا ما تمام ديت روسيا لقال امبيجن تفدم بناء بكن يعني الهيزن سوريا ديمقراطيه بشكل سلاح داوانا اجاريه دي امريكا داوانا شر ذكرن وقت مگو خكرنا السواري خو داوي ارمنجي خو تماما وي بيبين وي جوار بيجن بايا بنج حسب ما كاري وخلاص دفردا ارينيا كوتشي يعني او اجري كل برشا من تشي اگر كرد ده هندروی روجاوای کردستانی ده بزودترین وقت نکاربه آرمانجا خویا سیاسی زلال بکی معنی هر دو آلین تفگر سیاسی ام بیجن هم تفدم هم انا کسی ریکفتنن واضح زلال لسر استاکو فدراسیونک نتوی هندروی روجاوای کردستان ده چه به اگل وینا ریکفتن چه نبی صد امضا نبی و پابند بون پی چه نبی ملت کرد باوری آمده نبدلی مایا و مگل کی جینا خوشه و توشی ضرره که گلک مظلوم ببه و این امریکا هیا واجه هبه و این روسیا جی اوا ببه که آدو پیر که باشوری کردستانی و بچه خودید شوا 18 نفتی درباسی کرکوک بو دنیا عالم تماما تلفونی خو گرتن سرکه نتوی نماد کاری تلفونی کو بکه تواصل بکیر بکه مان رازه های بچه عبدیر اف دولت دنیا حکومت گو دوستی ما استراتژیکن ایجاد فردجی از وقت سیگنال که زنگله که دگوه ملت کرد هیبتی تفگرات تفدمه برای هشیار ببیج و پشتی واقع قربانیه ودده برای هشیار ببیج و ملت خوفگره کاربن تشتکی بکنج بو پیش رو جوانا نرش به بو پیش رو جوا خوشتر به و اف اگر کو دبالا مدن ورن پیش جوانا نون پیش يعني ما مستوى سيناريو كل باشور تبي اگر هيا لروجاوای کردستان جدو برا ببا سيناريو كل باشور درست بويا هزن هف بيمان پشتی بداوی آین شر داعش نما پشتوانیا پیشمرگا و حکومت کردستان کر او اگر هيا كل باشور لروجاوای کردستان دوباره ببا و جارا کردن پشتی بداوی آین شر داعش الباجار رقه و دور زوره و باجار سوریه كوام حميد زانن هزن هف بيمان وهروا حكومة روسيا پشتوانيا حسدين هزن سوريا ديمقراطيك دكا اگر هاي كجارة كدن پشتي بدايوان الشارع داعش پشتواني نما جوي وان هزنا ورا كرن اگر ام بیجن بناو بکن گو بهتر اوا کو پشتگیری اوا دکی اگر ام بناو بکن روسيا دمیجوی کرد روسيا لیستک سری کرد آنین زودا د کومارا کردستان دا وتوادید پیشوا تازیم حمید کومارک دموکرات آوا کرد ناوا کو در دوره حمو حکمن پادشاهی و قرالیبون روسیا یانجی سوویتا بری کود گوتن باوی ملتا یا باوی بله تماشاوان هجا دیارا پرسکرکا تکنیکی چه بو حتی کو جارا کدن امی جارا کدن فکرن بو میفانی خواه